استقلالیت نعمتی به‌بها و نهایت پرارزش است که خلق تاجیک را صاحب کامل حقوق سرنوشت خویش نمود و جامعه ما همچون دولت دموکراتی بر روند عمومی تاریخ اهل بشر وارد گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. واقعا استقلالیت همچون دستاورد بالای ملت صاحب تمدن تاجیک محسوب می‌یابد که با برکت آن مردم ما توانست دولت مستقل خویش را صاحب گردد و زمینه کامل حقوقی خود را حفظ نماید. همچنین این نعمت به‌بها امکان داد که تاجیکستان عزیز در تمام سمت‌ها به کامیابی‌های نظررس نائل گردد. برنامه نوبتی بازبینی از دستاوردهای ساحه راه و نقلیات کشور در ظرف 28 سال استقلالیت کامل قصه می‌نماید. رهایی بخشیدن کشور از بنبست کمونیکاسیونی هنوز از آغاز دوران صاحب استقلالی کشور چون هدف استراتژیک اعلان گردیده تا امروز در این سمت پیشروی‌های نظررس به چشم می‌رسد. سلام تماشابینان گرامی، نشر نوبتی برنامه بازبینی است منظورتون و در این نشر برنامه ما گروه ایجادی تصمیم داریم یکجا با شما از دستاوردهای ساحه راه و نقلیات کشور دیدن نماییم. ما را پیگیر باشید. با نظرداشت آن که قسمت زیادی حدود تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، بنیاد راه‌ها و مهیا ساختن شرایط مساعد بهر رواهای ساکنان از هر جهت منفعت آور میباشد. این است که حکومت مملکت رهایی بخشیدن تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی هدف دوم استراتژی اعلان نموده با برکت استقلالیت و آزادی دوام 28 سال در این جاده و پیشروی‌ها نائل گردیده است. در ظرف 28 سال استقلالیت دولتی با تشبث‌های سروقتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و با جلب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری و دیگر سرچشمه‌ها در حدود کشور بیش از 2700 کیلومتر راه‌های ماشینگرد اهمیت جمهوریوی و بین‌المللی، 5 نقل و 403 عدد پل‌های ماشینگذر با درازی عمومی 13880 متر، زیاده از 1000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد داخلی بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتند. تنها سال 2018 در مملکت بنیاد 200 کیلومتر راه‌های داخلی و بین‌المللی و 45 پل به قید گرفته شده است که نمایندگان ساحه دستاوردهای مذکور را از موفقیت‌های خاصه کار خویش می‌دانند. برای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگردی در توازن وزارت قرار داشته 64 مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگردی شهر و ناحیه‌های جمهوری فعالیت می‌نماید که همه‌ساله در دوره مبلغ‌های از بودجه جمهوری جدا گردیده اجرای کارهای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد به راه مانده می‌شود. عین زمان باشد آمادگی آغاز کارهای تجدید و ازنم‌سازی راه‌های اتومبیلگردی وحدت رشت‌جریگتال سرحد جمهوری قرقیزستان کیلومتر 7258 تجدید راه اتومبیلگردی قلعه خم ونج سرحد روشن باختر دنقره گلستان کلوب خوجند اسفره مرحله 2 ساختمان پل در شهر فاروق تجدید راه اتومبیلگردی موضع برسم تجدید راه از موضع برسم تا ناحیه مرغاب با اصول شغل پوشکنانی و ساختمان راه دو سطحه در خیابان سعدی شیرازی حافظ شیرازی با بریش کوچه قهارف و ساختمان 18 عدد پل در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان و دالان‌های ضد ترموی در روی اتومبیلگرد دوشنبه چنوق و غیره ادامه دارد. رشد ساحه نقلیات و وسیع نمودن جغرافیای حمل و نقل بین‌المللی اتومبیلی با هدف به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان از هدف‌های مخصوص حکومت مملکت محسوب می‌یابد، چون دست یافتن به آن زمینه مساعد را جهت غنی گرداندن بودجه کشور به میان می‌آورد. دستاوردها دوام سال‌های صاحب استقلالی در این جبهه نیز نظررس می‌باشد. محض در این دوره جمهوری تاجیکستان اعضای 13 برنامه و 10 کنونسیا و سازشنامه‌های بین‌المللی در سمت نقلیات و اتومبیلی گردیده در دایره آن همکاری‌ها را در سمت بارکشانی با 40 مملکت دور و نزدیک به راه مانده است. در سمت حمل و نقل مسافران عین زمان 13 خسارهای بین المللی تصدیق گردیده است که
аз ин 7 хатсайр ба ҷумҳурии ӯзбекистон, 3 хатсайр ба ҷумҳурии қирғизистон, 2 хатсайр ба Федератсияи Россия айни ҳол амал намуда истоданд. Инчунин дар заминаи хатсайрҳои номунтазами мусофирбарӣ кушодашавии боз 4 хатсайри мусофирбарии мунтазам дар назар дошта шудааст. соҳаи нақлиёти роҳи оҳан давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ давра ба давра беҳ гардида натиҷаҳои назаррасро дар самти мусофиркашонӣ ва интиқоли молу коро ба миён овардааст. дар ин давра 6 хатсайри роҳи оҳан дар ҷумҳурӣ бунёд ёфта ки 3 адади он ба хатсайри байналмилалӣ ва 3 дигар ба хатсайри дохилӣ рост меояд. тибқи иттилоъотҳои ин давра дар ҳудуди мамлакат 218 километр роҳи оҳан бунёду мавриди истифода қарор дода шудааст. ба мисол роҳи оҳани қурғонтепа кӯлоб соли 1999 бо дарозии 135 километр, роҳи оҳани душанбе қурғонтепа кӯлоб қитъаи ваҳдат ёвон бо масофаи 47 километр ва ғайра аз ҷумлаи комёбиҳои хоса дар ин самт дониста мешавад. дар давоми 28 соли истиқлолият аввалин маротиба қатораи мусофирбарии байналмилалии Кӯлоб Москва Кӯлоб ва Хуҷанд Москва Хуҷанд ба фаъолият шурӯъ намуд, ки айни замон барои мусофирон, сайёҳон ва мардуми кишвари азизамон хизмат расонида шудааст. дар самти мусофирбарии дохилӣ бошад, ба муносибати ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони роҳи оҳани ваҳдат ёвон бо дарозии 47 километр сохта шуд, ки дар ин масир аввалин маротиба қатораи мусофирбарии дохилӣ, яъне қатораи мусофирбарии дохилӣ кушода гардид. Яъне ин хати сайр Душанбе ва шаҳри Ваҳдат, Бохтар ва шаҳри Кӯлоб ва баръакс аз шаҳри Кӯлоб ба самти марказ ба пойтахт ҳаракат мекунад. ин ҳам бошад ҳафтаи 2 маротиба. Инчунин дар ҳамин масир, яъне қатораи мусофирбарии Душанбе, Ваҳдат, Бохтар, Шаҳртӯз, ин ҳам дар самти мусофирбарии дохилӣ айни замон фаъолият намуда истодааст. дар ин давра ба ҷуз аз ифтитоҳи хатсайрҳои нав, инчунин хатсайрҳои дигари роҳи оҳани мавриди истифода қарор дошта, таъмиру таҷдид гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. бо мақсади беҳтар намудани шароити мусофиркашонӣ тариқи қатораҳо ва бо ин васила ба роҳ мондани содироту воридоти молу коро ва ашёҳои гуногуни зарурӣ ба кишвар қатораву вагонҳои боркашонии зиёд ворид карда шуданд, ки ин омил натиҷаҳои дилхоҳро дар ҷодаи мазкур рӯи кор овардааст. ба мисол дар ин давра баҳри беҳтар намудани вазъи хизматрасонӣ ва боркашонӣ ба корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон 937 вагони нави боркашу мусофирбар, аз ҷумла 769 вагони боркаш, 168 вагони мусофирбар ворид гардида то имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар 7 моҳи соли 2019 ба 307 ҳазор мусофир тавассути қаторҳо хизмат расонида шудааст. ин ҳам бошад дар самти байналмилалӣ ба 61 ҳазор мусофир хизмат расонида шудааст. дар самти дохилӣ бошад ба 32 ҳазор мусофир хизмат расонида шудааст ва дар самти мусофирбарии наздишаҳрӣ бошад ба 313 ҳазор мусофир хизмат расонида шудааст. бояд тазаккур дошт, ки дар давоми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағдории худи корхонаи воҳиди давлатии роҳи Тоҷикистон аз шаҳри аз ҷумҳурии Украина 15 қатораи мусофирбарии нави замонбарӣ харидода шудааст. 3 адад вагон тарабхона харидода гардида айни замон дар самти қатораи мусофирбарии байналмилалии Душанбе Москва ва Кӯлоб Москва ба мусофирон хизмат расонида шудааст. коршиносони соҳа рушд бахшидани инфраструктури нақлиёти роҳи оҳанро дар шароити имрӯза аз ҳар ҷиҳат манфиатовар меҳисобанд, аз ҷумла дар самти интиқол ва воридоти молу маҳсулот.
мо гурӯҳи эҷодӣ бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан асорати имрӯзи таваҷҷӯҳи мусофирон ба қатораҳои дар ҳудуди ҷумҳурӣ фаъолияткунанда ва имконоти фароҳам гардидаи онҳо зимни таҳияи барнома аз вокзали роҳи оҳан дар шаҳри душанбе ва ҳаракати яке аз қатораҳо дар хати сайри душанбе турсунзода дида намудем. чун мусофир 16 сол боз ба ҳамин қатора рафтор дорам. ман аз хизмати кормандони ҳамин қатора хело миннатдор ҳастам, чунки камина худи аз исор аллакай ман соати 7:30 ба дар корхона мешавам. ду сомон аст аз исор то худи душанбе бо 2 сомон меоям. бале нархо нисбати нақлиёти автомобилӣ хело арзон ҳастанд албатта. барои ҳаминам дар қатора мусофирон бениҳоят бисёр ҳастанд. ҳамаи тоифаи кормандон аз хизмати онҳо розӣ ҳастанд. айни замон дар кишвар 34 истгоҳу 4 вокзали роҳи оҳан амал менамоянд. қобили зикр аст ки соли 1995 аввалин корхонаи вагонтаъмиркунии марҳам таъсис ёфт. ҳамчунин 9 сентябри соли 2003 дар мамлакат аввалин заводи истеҳсоли шпалҳои оҳану бетонӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. бартарияти дигари нақлиёти роҳи оҳан аз нақлиёти автомобилӣ ё ки аз нақлиёти ҳавоӣ дар он аст ки мисол дар самти байналмилалӣ гирем, агар душанбе москваро дар назар гирем, ин арзиши чиптаи қатораи мусофирбарии мо нисбат ба ҳавопаймо 3 то 4 маротиба арзонтар аст. дар самти дохилиам ҳамин аст. нархи имрӯз бо ташаббуси корхонаи воҳиди давлатии роҳи Тоҷикистон ба тарифҳои хизматрасонии қатораҳои мусофирбарии дохилӣ то 60% тахфиф дода шудааст аст. дар самти қатораи мусофирбарии байналмилалӣ бошад, дар доираи он созишномаҳои дуҷониба ва гуфтишунидҳое ки бо Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба даст омадааст, тахфифҳо ҳастанд. ин тахфифҳо бошанд бо муҳлат, яъне аз 1 рӯз то 30 рӯз, аз 1 рӯз то 25 рӯз, аз 1 рӯз то 6 рӯзо дар бар мегирад, ки яъне дар ин муддат яъне тахфифҳои мо ҷорӣ кардаги аст, сохтмудҳо ҷорӣ шудаги аст, ки аз 35 то 40% тахфиф пешниҳод мекард. яъне ба ҳолати имрӯза гӯем арзиши як чиптаи тавассути қатораи мусофирбарии байналмилалии мо 1100 сомониро дар бар мегирад. ай солҳои охир дар натиҷаи бунёди шоҳроҳҳои мошингарди байналмилалӣ ва пайвастани Тоҷикистон бо роҳҳои ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии исломии Афғонистон, ҷумҳурии Қирғизистон, кушода шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон, кишвари мо аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфт ва ҳадафи дуюми стратегиямон амалӣ гардид. ҳукумати кишвар бояд доир ба тавсеи мебаъдаи шабакаи долонҳои нақлиётӣ ва тақвияти инфраструктураи нақлиётӣ, баромадан ба бандарҳои баҳрӣ, бунёди терминалҳои назди сарҳадӣ ва марказҳои логистикӣ, навсозии заминаҳои моддиву техникӣ ва таҷдиди паркҳои нақлиётӣ, инчунин афзоиши ҳамлу нақли молу маҳсулот тадбирҳои иловагӣ андешт. ҳамчунин бо мақсади афзоиш додани ҳамлу нақли одамон ва ҳаҷми боркашонӣ бо дар назардошти мавқеи мусоиди ҷуғрофии Тоҷикистон ҷиҳати ба масири транзити ҳавоӣ табдил додани кишвар чораҳои заруриро роҳандозӣ намуд. албатта натиҷаи дастоварду комёбиҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар аст, ки имрӯз сокинони мамлакат имкон доранд аз рӯи зарурат ва ё хоҳиш дар ҳама фасли сол ба дилхоҳ гӯшаву канори Тоҷикистони азиз бемамоният сафар намоянд.
ин ҳама имконоти ба даст омада бори дигар мардуми моро барои шинохти арзишу мақоми истиқлолияти миллӣ водор месозад. пас мебояд ин арзиши воло ва ваҳдату ягонагии ватани азизамонро ҳар фарди худшинос бо қалб шиносаду дар муаррифию посдории он масъулият дошта бошад. бинандагони гиромӣ, ин нашри навбатии барномаи бозбинӣ буд ки дар рафти он мо аз дастовардҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар сухан гуфтем ва инчунин дар рафти бозбинӣ мо аз яке аз хатсайрҳои роҳи оҳани душанбе ва турсунзода дидан намуда ҳамзамон аз шароиту имконоти фароҳамгардидаи он ба шумо иттилоъ додем. инҷо нашри навбатии барномаро ба анҷом мерасонем. то нашрҳои дигар саодатманду муваффақ бимонед.